Live Facebook Kali Quran. Sofa. Oke, waktu itu mulainya. Halo guys, Wanasi Samsul guys hadir. Bebek Abu Rayyan guys hadir. Lihat guys, mau live guys. Umroh tidak memakai tawakalna guys. Sekarang haram sudah dibuka guys. Ya. Abu Rayyan hadir, Abu Rayyan. Hadir ya Abu Rayyan ya. Bebek Abu Rayyan hadir.